izina banyita Pasikazi ku bantu banzi n'abatanzi. Ndabasabira umugisha, Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde kino corezo cyaruteye. Uyu munsi mbese ibyo nshaka kubabwira nibyo Imana yanyeretse binyuze mu nzozi. Mbese yanyeretse amarangi 3. Nabibonye mu ndwi ishize. Mwayo marangi 3 rero niyo nshaka kugira ngo ngire iki ndabisigure ngo amarangi 3 nibimenyetso 3 by'amarangi. Ariko mbere yuko ndi wabwire ndabanza nifashishije ijambo ry'Imana. Reka manze senge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko uyu mwanya umpaye kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka abantu ari bo bose bari bugumvirize ubwo butumwa bwawe. Ndakwinginze Kristo ubahezagire kandi ubane nabo. Data, umwuka wera herekeze ibyo ngiye kuvuga. Uwiteka ndasabye umwuka wera ze amfashe bino bintu Uwiteka, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka nsome Matayo 3 ku murongo wa 2. Soma agace gatoya gusa. Kasome ati nimwigaye kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Reka nsubiremo ku murongo wa 2. Ati nimwigaye kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Uyu ni Yohani umubatizi yariko aravuga semera mu bugaragwa abwira abantu ngo nibihane nibigaye kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Hano yariko arategura, yariko aratunganya inzira z'Uwiteka, ariko arasemerera mu bugaragwa, ariko arabwira abantu ngo bigaye nibareke ibyaha barimo barakora kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Uyu Yohani ntago yigeze agira ubwoba mu kuvuga ibyo, ahubwo icyo yakoze ntago yiyumviriye ngo abantu baramubwira nabi, ntago yumviriye ngo abantu baramutukagura, ntago yumviriye ngo ndavuga abantu banshime. Ikintu yakoze avuze ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya. Abantu b'iki gihe uri kurabwira ijambo ry'Imana bagira ngo urabakariye, bagira ngo uri kurabwira nabi, kandi ubwo ntubakariye, kandi ubwo ntago ari nawe uri kurababwira, ahubwo uri kuravuga ikintu Imana yagushizemwo. Icyo yagushizemwo nico uvuga, nta zindi nzira wanyuramwo, ntago wakwifasha, ntago wavuga yawe, kuko umwuka wera bakurimwo we ni wakurongora ukuvuga. Haleluya. Yohani umubatizi yagumye avuga, aguma avugira mu bugaragwa. N'ubu kandi abantu bariguma bavuga ubutumwa, babwira abantu kuva mu nzira mbi kugira ngo baje mu nzira nziza, kuva mu nzira yagutse baje mu nzira ifunganye. Haleluya. Kuko umuntu ntazi igihe, nta gihuzi igihe Yesu azazira, nta saha, nta munsi, nta numwe abizi, n'abamarayika mu ijuru ntabyo bazi. None twebwe abana abantu nitwe twabimenya. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya. Uyu munsi ndavuga iby'Imana yanyeretse mu ndwi ishize, nibyo yanyeretse uyu munsi. Ariko mwene data, ndakwinginga mbese ntubifate minenegwe. Urashobora kuvuga ati izo ni inzozi zisanzwe, ati nibyo wifondeye. Ntago ari byo nifondeye, ahubwo nje kubabwira ibyo neretswe binyuze mu nzozi. Hari mu ndwi ishize nabonye ndiko ndava kwa muganga, hanyuma mu nzira ndahahura n'abantu bariko barirukanga, simenye igiko kirabirukansa. Maze umuntu umwe arambwira ati ngo Pasikazi ngo nuhunge. Ngiye nkarebye ntunga nkabura, mpunge ibiki. Ngewe rero ndiko ndagenda, nari mu mwuka, ndiko ndasenga Imana mu nzira, ndi ngenye ndiko ndasenga Imana.
ariko nareba abo bantu bariko barirukanga nkabona hari ibintu biriko birabirukansa, biriko biratuma birukanga, bagenda bafite ubwoba, bagenda mbese bariko barahunga, umengo hari ikintu c'umuriro cari kibari inyuma. Sinzi ukuntu rero narebye inyuma yabo ndeba kure, mbona koko hari ikintu c'umuriro kiri inyuma kiyo kirabirukanza, bariko barashaka ukuntu bawuhunga ariko byanze. Rero sinzi ukuntu narebye hasi mbona amarangi, mbona kuwa muntu yambwiye ngo Pasika zihunga, mbona afite irangi ritukura hasi rimukurikira. Mbone wundi mbona hasi afite irangi riri orange, mbese irangi rigiye gusa nk'umuntu uzenye umucungwe murayizi, umucungwe nyene uhiye cyane ukuntu busa, irangi risa kurya. Nkabona abantu bari kwirukanswa n'umuriro, nkavuga ati sibi nibiki ko bambwiye ngo nimpunge, nanjye nkabona umengo nta nubwo banifitiye, nkabona nta kintu na kimwe mbona kiyo kiranyirukansa, ngiye nari mu mwuka. Rero sinzi ukuntu narebye hasi kuntu zenye hasi nyene hasi imbere yanjye mbona hari irangi ry'ubururu. Ariko ibyo ntaco byambwiye. None ko mbona irangi ritukura n'irangi rya orange, ko mbona bari kubarirukanga babuze iyo bahungira, ibi nibiki? Ariko rero nkuko Imana yampaye ubwenge mu nzozi kumenya ico bisobanura, reka nanjye ndayibasobanurire. Irangi ritukura n'abantu batarigera bamenya Imana, bari mu byaha, mbese batarigera bamenya Imana, nubwo baba mwumva ntibagende kumwemera. Iryo ni irangi ritukura, kandi mu iryo rangi ritukura abo bantu no bari kwirukanswa. Irangi rero, irangi risa na orange, camenya ko ari abakristo bakiriye agakiza, babatirijwe, mbese bemeye Yesu nk'umukiza, ariko mbese bagakora ibyaha bari mu rushengero. Bamwe bita ngo n'abapagani bo mu rushengero, bamwe bakora ibizira kandi bari mu rushengero, bamwe biba kandi arabaririmbyi, bamwe basambana kandi arabakozi b'Imana, bamwe bitwa ko bari mu rushengero ariko ntibakora iby'Imana ishaka. Abo rero bari ko irangi ry'intuzenye rya orange. Rero casobanukirwa ko irangi ry'ubururu ko ari bariya bakora iby'Imana ikeneye, bariya bama biyeza buri mwanya, bariya mbese bama biteguye nk'uko Yesu yabivuze ngo mwame mwiteguye. Kuko ngiye naratangaye cyane uwo muntu ambwira ngo Pasika ngo nuhunge, wamengo ntaco bimbwiye, kuko nta na kimwe byari bimbwiye, kuko nabona ngiye nari mu mwuka nariko ndasenga, ariko nkabona abandi bariko barakoma induru birukanga, naho simenye ko umuriro wateye. Bene data, mbese wewe ni wishire mu gishingo c'abo bantu, ese nirihe rangi we urimwo? Ese waba uri mu irangi ritukura, cyangwa se waba uri ikimenyetso ari irangi ry'ubururu? Ese irangi we waba urimwo nirihe? Ese ryaba irangi ry'umuhondo rya orange? Ese nirihe rangi wewe urimwo? Wibuke ko ayo maranga abiri, iritukura na orange, bari kuba rirukanswa n'umuriro, babuze aho bahungira, barabuze aho bahungira. Ako kanya naciye nkanguka mu nzozi, ndavuga ati Mana yanjye, kumbe abantu harimo bitatu, babagwa ibimenyetso bitatu. Icambere n'abantu batazi Imana namba, icya kabiri nabakiriye Yesu ariko bakaba pagani araba Kristo, icya gatatu n'abantu bagira iki, mbese bari muri Yesu bamabiyeza
nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Mwene data ico naguhanura, nturebe ngo warabatirijwe ngo wararangije. Kandi ndakubwira, ugutangira neza siko kurangiza neza. Ngo ni mwame musaba iherezo ryiza, kandi ngo mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi nisa. Ngenda ibona byarantangaje cyane ukuntu abantu bariko barajuragirika, bariko barataka, ico iby'imenyetso aho bahungira hose byarabakurikira, byari inyuma yabo, ariko ngiye cace kiza imbere. Namwe mwumva ukuntu bitandukanye, iby'imenyetso byari inyuma yabo, ariko ngewe cace kiza kinyikubita imbere, ikimenyetso c'ubururu. Bene data, burya Imana ivuga kwinshi, kandi Imana ihishura umuntu mu buryo butandukanye. Nawe nurondere nushake ibara rya iwo burimwo. Nimba uri mu ibara ritukura mwene data, naguhanura ko wakwiruka ukaja gushaka Yesu. Namba uri mu ibara rya orange, naguhanura ko wareka ibyo urimo urakora ugakora iby'Imana ishaka. Nimba uri mu ibara ry'ubururu, Imana iguhezagire, ahubwo Imana igume ikurindira mu iryo bara ry'ubururu. Ikindi narose Imana yanyeretse biciye mu nzozi uyu munsi. Hari uyu munsi naryamye ndarota, mbona rero ngo nta kintu na kimwe nzakora ntibiye, mbese ntibiye Yesu nta kintu na kimwe azakora atibiye akabanga abantu biwe. Ngewe ibyo nabonye mu nzozi ni ngewe nabibona, ni nge nabibona, kuko abandi ntabyo babona. Nge nabonye icyari kindimwo kimbwira ngo umuhero, camenya ko ari umuhero. Mbona ko Imana igiye kurimbura abantu, ariko ni kigeranyo uko nabyeretswe. Byanyeretse ko igihe Yesu azagarukira ko hazaba hari ibintu bikomeye cyane. Nabonye ndiko ndabwira abantu ubutumwa, abo bantu bayifashe minenegwe, nababwiye bati ngo nka kujya mu minsi ya Nowa, kujya byari bimeze ngo niko nubundi biba. Ati abantu bararongora, abantu bakarongorwa, bakabyara, ibyaha bitandukanye baguma babikora kugeza cagihe umuzure utera. Ndabwira ubutumwa mu nzozi, nako nivuga mu nzozi, ndabwira ubutumwa mbona ntibumva, maze kwabwira ubutumwa bambona kumengo sinzi ico nabaye, kandi ngewe umwuka we yari yanjemwo, ariko aranyemeza ko ari umuhero. Bene data, ego murashobora kuvuga ati mbese uwo muhero uzabajyana. Ntago ubizi, nanjye ntabyo nzi, ariko mu nzozi nabonye mu nyuma mpejeje ndangije kubwira abo bantu, naramitse, nabonye hejuru mu bicu, mbona isi yose irazingiriwe n'intuzenye n'utuntu umengo tumeze nk'utubuye dutoya, umengo n'udutako. Bene data, Imana itaguhishuriye ntago wamenye ngo utwo dutako twawe duke. Nabonye isi yose, urabona ko isi ari umuzingi. Nabonye mbese utwo tuntu tumeze nk'utubuye umengo n'udutako twari tuzungurutse isi yose hejuru mu bicu, wamengo n'ibitako. Ariko byari ibintu Imana igiye guteza abisi. Byari ibintu twe twabona ko ari nk'ibitako, ariko ngene nabwiwe ko ari umuhero mu nzozi. Ariko munyumvirize, mu nzozi nanabwiye ko ari umuhero ushitse. Ariko nibuka ko Imana yavuze ko itazongera, yabwiye Nowa imubwira ko itazongera kurimbuza amazi. Ndiyumvira igituma umuhero ugiye kuza nka kujya, ariko nacemya ko ari ibimenyetso, karakarorero, akarorero.
rero sinzi ukuntu nabonye abantu batangiye kujarajara, barahunga, barirukanga, barabura iyo bava niyo baja, barahunga ikidahungika. Mwene data, ntushobora guhunga ijisho ry'Uwiteka, ntushobora guhunga uburakari bw'Uwiteka. Uburakari bw'Uwiteka bwakuje ntushobora kubuhunga, ntushobora, kuko ntawe ufite uhungira uburakari bw'Uwiteka. Ukuntu byatangiye naciye ntangira kubona akantu gatoya kamanutse kava mu ijuru, kamanutse, mbona karamanutse. Uko kamanuka uko kegera hasi haguma hacabona ikintu kininiya, nabyiweje cambona nikibuye, ikibuye kininiya cyane. Yo mwene data, birababaje. Nta bantu bari mu rugo, abantu bari bibereye ahandi, bamwe ariko baratembera hanze, abandi bari mu bindi, abandi no bari kubarirukanga badafite iyo baje niyo bava. Cyambona ico kibuye kigenda gifyatagura umuntu, cagwa ku muntu, uwo cagwa ko mwene data nigufa ntiryaboneka, n'inyama ntizaboneka, zasyereka kabisa, naho wabona mbese umuntu ntagomya ko ari umuntu yapfiriye. Cyambona abantu benshi, Imana rekuye ibibuye mwene data, ibibuye byavuye ku Uwiteka yabicishije ibibuye. Mbona birababaje cyane. Ngewe aho narindi canirukira mu nzu, maze kubona ibyo bintu canirukira mu nzu, cangenda ndasenga. Hariho abantu twari turi kumwe, mbona nandiko ndaririmba indirimbo, abakora zinariko ndaririmba, mbona nabari bari ruhande yanjye, mbona batangiye kandi nabo baririmbye. Ubwo abantu hanze ibibuye byabarembeje, hariho n'abonzi bakubiswe nayo mabuye. Mwene data, byari biteye ubwoba. Yo nge narinzi kari abantu bari bazi kari mitako, none bamenye ko ari ikintu Imana yapanze kije kwica. Bene data, nuhunge. Ibi urashobora kuvyita ko ari inzozi, ariko ntizari inzozi. Kandi mwibuke ko hariho benshi bafite ingabire zo kwerekwa mu nzozi, hariho n'abandi bafite ingabire mbese zo gufungurwa amaso, ariko nge nayibonye mu nzozi ziwanjye. Abantu benshi bapfuye bishwe n'ibyo bibuye, kuko naguma ndababwira ubutumwa bakanka kumva. Byari bimeze nka kujya kwa Nowa yarasemeye ngo nimuze mumfashe kugira ubwato, ariko bakanga. Yababwira ati ngo umwuzure ugiye kuzatera, ntibumve. Bene data, Yesu Kristo ashobora gutinda, ariko urupfu rukaza rukagutwara. Warumvishije ijambo ry'Imana mwene data, nuhunge kwigira niki, nuhunge uburakari bw'Uwiteka, kuko Uwiteka mwene data nihagira kiriya gihe ntago azarebera ngo yaraguhaye isura nziza, ntago azarebera ngo yakuremye uri muremure, ntago azarebera ngo yakugize munini cyangwa muto. Uburakari bw'Uwiteka nibwakuzaho buzabukujeho. Dore mwene data, nuhunge Uwiteka mbese ataraza. Nimwame mwiyeza. Ahanga mvuye mu nzozi, naciye mva mu nzozi, yo uko narimeze mbonye ibyo bintu byari biteye ubwoba cyane. Mbona ukuntu abantu bari kubaricwa n'ibyo bintu bivuye, nawe niwumvire ikintu cyavuye mu ijuru kigahuruduka kiza ari kininiya, kikagufyonda ahari hose ubugeze. Hari abantu ko baratambuka ikibafyonderaho nyine, kandi kibuye kimwe cyakwica umuntu umwe. Mwene data, ibi ni ibimenyetso, ibi ni ibintu biriko biranyereka ko kijyagiye Yesu niyagaruka bizaba bisumbijeho, bizaba biteye ubwoba. Nimuhunge. Ngenda byibuse ca numva mbabaye, ukumva yemeze naca numva mbabaye. Mwene data, abantu bajuragirika, bagenda birukanka bataziyo bava niyo baja, ntago barafite umuntu abatabara namba natoya. Wene data, mwebwe mugira ngo ego Imana irabembereza, ariko kuriya munsi nta kubembereza, kuriya munsi uteye ubwoba, kuriya munsi urakomeye cyane,
kuri ya munsi Imana izareba ngo wararirimba, Imana ntizareba ibyo wakora. Uwanze gukora iby'Imana ivuga nukuri biragoye. Abantu bose bakora ibyaha bari mu rushengero n'iryabara riri orange. Abantu bose badashaka kwihana n'iryabara ritukura. Abo bose by'amabara orange n'iritukura nibo bari kubarasha birukanka babura ubatabara. Mwene data nuhunga uburakari bw'Uwiteka, nuhunge ntuvuge ngo igihe ngo bakavuge ngo Yesu azaza ngo ntaraza. Ariko mwene data, Yesu ntago yigeze avuga igihe azagarukira, ari kubera nta munsi tuzi nta nisa. Ariko ibimenyetso byerekana ko azaza bimwe biriko birashika, n'ibindi byarashitse, n'ibindi biriko biraza, yavuze ko ibyo bimenyetso nimwaguma mubibona bibereke ko kigiye c'Uwiteka cyo kugaruka kiriko kiragera. Namwe murabona ko ibimenyetso bimwe biriko biraba bene data. Ingwara yateye isi yose, ingwara bukuntu abantu bari kubarapfa bene data. Hariho n'ibindi bino biriko birabubu, hariho n'ibindi bizaba bitwereka ko Yesu agira garuke, bitwereka ko Yesu ari karaza. Mwene data nuhunga uburakari bw'Uwiteka, niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Kujya munsi Uwiteka ntazarebera ngo ufite amenyo yera, kujya munsi Uwiteka ntazarebera ngo ufite amaso meza, kujya munsi Uwiteka ntazarebera ngo yaguha isura isa nk'izuba riserutse mu gitondo. Oya, byose bizaba ari ubushangashigwe bw'uko Uwiteka azarimbura, ntazarebera. Mwene data nuhunga uburake bw'Uwiteka, niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nge nagize ubwoba mwene data, nagize ubwoba ukuntu byari bimeze, nagize ubwoba bwinshi cyane. Mwene data ndakwinginze ntubifate minenewe, ahubwo wiyumvire, ese Yesu yaza, ese yasanga ameze gute? Ese wa mugeni yavuga nanjye naba ndimwo? Haleluya. Ati mbese Yesu cyangwa se urupfu ruje rukanjana, ese naja hehe? Naja mu ijuru cyangwa naje kuzimu? Ndababwira bene data, mwakiriye Kristo mukaba muri mwo neza, ndabasabira Uwiteka guma barinze kugeza igihe azazira, kugeza igihe urupfu ruzazira. Kuko nimwasubira inyuma ibyo bizaba nabi cyane. Namwe bantu mutaramenya Kristo ndabahanura ngo mumumenye, kuko ikintu nabonye ni ikintu gikomeye cyane, mwene data. Uwo muntu ambwira ngo ni impunge, nanjye simenye ibyo ndikunda hunga ibyo ari byo, uko nabura ndi umunezero, ndiko ndisengera nuzi umwuka wera, ndikunda aririmba. Ariko bafite amaboko bamanitse amaboko birukanka, hari umuriro wari nyuma yabo uri kurabirukanza, bariko barasha birukanga. Mwene data, niwiruka uzahungira hehe? Kisi yose izaba yatewe uzahungira hehe? Urafite ahantu uzahungira? Naho ufite uzahungira. Iciza nukwihana, ni wame wiyeza kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu nabagire neza. Haleluya. Yesu nabahezagire. Nukuri nge byanteye ubwoba, nibitagutera ubwoba nawe mwene data, nibitagutera ubwoba kweri sinzi, ariko Imana igufashe bigutera ubwoba, ahubwo ugendere mu nzira y'Imana ishaka. Kuko abantu bose bazagendera mu nzira y'Imana ntaco bazaba. Nge nakanguza atakintu na kimwe nabaye ico kibuye ntabwo cigeze kiza hondi, ariko abo byakubitagura nababona n'amaso yanjye, abo cyabyasonyagura nababona n'amaso yanjye. Ariko nge ntabwo byanshitseho. Kubera iki? Ninge nariko ndabyerekwa, ninge nariko ndabibona. Mwene data,
birakomeye cyane. kujya munsi uteye ubwoba, nimuhunge uburake bw'Uwiteka butaraza. Uwiteka ntago azarebera, nimuhunge. Yesu abaheza agendangije ngaha. Reka nsenge. Uwiteka Mana ya Israheli, ndagushima ko uyu mwanya umpaye wo kuvuga ijambo ryawe. Mwami, nuwo kuvuga n'ibyo wanyeretse Mana, habwa icyubahiro. Ndakwinginze umuntu ari we wese ari bubwumvirize Mana.